ወርቅ ማይፈድ እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም ጽርሐ ቅድሳቱ ማለት አዳራሽ ናይ ቅድስንኡ አዳራሹ መሕደሪቱ ታቦቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ክርስቶስ ስለዝተወልደ አዳራሽ ናይ ቅድስንኡ ኢኺ ማርያም ናይ ወርቂ ማይፈድ ጨርቅ ማለት ብቅዳሴን ኣብ ካልእ ነገር እንድትቆሙሉ ማይፈድ ንድንግል ማርያም ድማ ናይ ወርቂ ማይፈድ ኢኺ እናበሉ ብምክንያት 21 ሰነ ንግደት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም እቶም ትዝክርዎ ንግደት ደብረ ሲና ማለት እዩ ናይዚኣ መዝሙር መወከሲ ጥቕስና ድማ ካብ መዝሙር ዳዊት 132 ካብ 13 ክሳብ 15 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋይ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን በሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታታ እንጌራ ከጽግቦም እያ ትብል ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጸኒሉ ይስማዓኩም نحواتنا مزمران دما زمار ملاك يسمع لنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ዝኽረ ስሙ ምስጋና ይኹኖ። ሓራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ቤተ ክርስቲያንና በቲ ዝተነበበ ኣብ ቅዳሴ ዝተነበበ ወንጌልን ኣብ ቅዳሴ ዝተነበበ መልእኽታትን ተበጊሰ እቲ ትምህርቲ ተቕርቦ ሰንበት ኩሉ ግዜ ኣውደ ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ሰንበት ኩሉ ግዜ ነታ ዘይተሓልፍ ዘለኣለማዊት መንግስቲ ኣምላኽ ሶኒ ሶሉስ ሮብዕ የብላን። መንግስቲ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሰንበት እያ፣ ኩሉ ግዜ ዕረፍቲ እያ፣ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓጎስ እያ። ስለዚ እቲኣ ዘለዓለማዊት ነባሪት ዝኾነት መዓልቲ ሰንበት ንሕና ምስ ክርስቶስ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንዘለዓለም ንነብረላ ጽድቁ ብጽድቂ ሰንበቱ ነኽብር እዩ ዝብል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ መዝሙርና። ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ እቲ ሓደ ንበይኑ ዝኾነ ጎይታ ንሰንበቱ ብጽድቂ ነኽብር ስርዓቱ ኣይንሕደግ ንሱ ጻድቕ እዩ ኣብ መንግስቱ ከዓ ብጽድቂ ይፈርድ። ስለዚ ነዛ መንግስቲ እዚኣ ማእኸል ዝገበረ እዩ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ንባባ ዝተነበበ ምስኡ ተተሓሒዙ እውን ሎማዓንቲ 21
بعلنا يدينا قدس دنجل ماريامي دتدراربه ودا أمت لنا دكنا graduation زخبر له معلتون نسون أملاخ ذهبنا ودا أمتيو لو ما عنتنا حاجوس معلتين أملاخ مسكنا يخنا زلنا يو زمن أستمر يزبها الزاتين يدلنا لو ما عند علة 20 حدني خاب علة 10 شومونت كسب علة 20 حموشن زلو زمن بيتكرسيانا أستمهرو تبلا زمن أستمهرو أب جيزي صوم حواريات الله أب جيزي صوم نبيات كالله نبيات مهيروم حواريات كا مهيروم بيتكرسيان كا نزل عالم كتمهريا مغنياتو صدقي كاب مسمعها وانجيل أملاخيو كي تمهرنا كي سمعنا نأملاخ كنملخين خلينا بنسارو انت زي تمهرنا كل جزء عنقفات لنا كي تعنقفوا متان أقديمة ينقركم اللخو إلوم قويتا دك مزامرتو متان كي تعنقفوا سلازي زخون عنقفات كي متسئ فلتأت وانجيل فلتأت أملاخ فليتنا خنسأنح بيت كريستيان زينا زمن أستمرو كلتا جيزي أبعمد بفولي أبتوشتي أصوامات أداليات لنا اللامو أب زمن أستمرو لما عنت زتنبب وانجيل انتاينا خنمهار لما عنت زتنبب لنا وانجيل ماتيوس معرف 20 كلتن كفقد حدا خساب 14 انتاينا نصبى زلنا تصبيتناس انتايو تصبيتنا منجست أملاخ موراسي زيت النقانق منجستي حزنن موتن دخمن زي بالله منجستي كاب أملاخ كنقبل اتي مرعو بيت كريستيان زخونه كريستوس እግዚአብሔር አቦ መርዓው ወዱ ክገብር እሞ ኣብቲ መርዓ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ዕድምቲ ኮይና ከምዚ መርዓት ቤሎ ጻዕዳ ተኸዲና ትመጾ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ጻዕዳ ተኸዲና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ክትቀርብ እዚ እቲ መወዳእታ ዕላማ ኣባና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ዕላማ እዚ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ ትመስል ክርስቶስ بحصر زبله بمسلا غيرو خنغر كله منግስት አምላኽ ነዚኣ ትመስል ራእይዋ ኣይፈለጥና ያ ነርና ከይትብሉ መንግስት አምላኽ ከመይ ትመስል ኢልኩም ተሐስቡ ውሽጥኩም ትምርምሩ ኣለኹም ተኾንኩም መንግስት አምላኽ ብግህዶ ኣብጣኹም ኣላ መጽያላ እታ መንግስት ከዓ ነዚኣ ትመስል ኢየሱስ ملسا كم بحدش دما بمثلا خمزيلو نجرام منجس السمايات نودو مرعز جبرة نجوس تمثل نتوم نمرعى تعدمو خصوعو باروتو لآخا جناخا ممسا أبيو كم بحدش دما نتوم عدومات إنه ما أدي أدالخو سبح سبحتين ده بلاتا حر سبابحتين سوارين حريدة كله تداليو اللمو نمرعا نعو بلوم إلو كالوت باروت لآخا اتم قدامت دمسو باروت يوم اتم كالوت زمسو باروت يوم تزلق زلو نغوسيو اتنعدمو زلنا مرعا خا ود نغوسيو زيوم من يوم فليتكم مالكم نساتهم جنا شلليلوم قليهم نابقراتهم قليهم كا ناب نقدوم كدو اتوم زترفو خا نتوم باروت حزوم اواردو من قتلو من اتنقص تقطعه ጭፍራኡ ሊኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣፈ ከተሞም ድማ ተኮሰ
ሽዑ ንባሮቱ እዚኦም ክንደይ ባሮት መበል ክንደይ ባሮት ኮይኖም ኣለዉ ሳልሳይ ካብ ባሮት ልኢኹ ሕጂ ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕዱማት ደኣ ዘይቦቕዓት ኮይኖም እምበር መርዓስ ዝተዳለወ እዩ እቲ መርዓ ከዓ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ እቲ መርዓ ኩሉ ግዜ ኣሎ ደጊም ዘይተርፍ መርዓ ስለ ዝኾነ ደጊም ናብ ቀራና መንገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ናብ መርዓ ፀውዑ በሎ ዝረኸብኩሞ እዚኦም ሃዋርያት እዮም እቶም ቅድም ዝተለኣኹ ሰብ ሕጊ ሙሴ ሕጊ ንኣይሁድ ተዋሂቡ ነቢያት እውን ንኣይሁድ እዮም ሰብኩ ነይሮም ነዞም ክልቲኦም ግን ስለ ዘይሰምዕዎም ንኹሉ ሰብ ሃዋርያ ንኹሉ ሰብ እቶም ናይ መወዳእታ ባሮት ሃዋርያት ዝሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ጾም ናይ ሃዋርያት ናታቶም ዝኽሪ ከምኣቶም ክንመስል በቲ መንገዶም ክንመላለስ ካብቲ ናቶም ጽድቂ ተሳተፍቲ ክንከውን እንታይ ኢልዎም ነዞም ናይ መወዳእታ ሃዋርያት ዝረኸብኩሞ ምሳኹም ኮፍ ዝበለ ምሳኹም ዝኸደ ናብ ዝገሽኩም መዓዲ ንኹሉ ዓድሙ ሕጂ እቲ ዕድመ ናይቲ ገንሸል ከምኡ እዩ ኮይኑ ንዝረኸብኩሞ ዓድሙ ኣብ ጥቓኹም ኮፍ ዝበለ መርዓ ዕዱም እዩ ንገርዎ ክርስቶስ መርዓ ዳልዩሎ ናብቲ መርዓ ዕዱማት ኢና ንዳሎ ጻዕዳ ክዳንና ግን ነዳሉ ጻዕዳ ክዳን ጽድቂ ናብቲ መርዓ ስቒልካ ይክየድኒ ማልያ ሓፂር ስረ ጌርካ ናብ መርዓ ናብ ቀብሪ ናብ ፌነራል ኣይክየድኒ ኩሉ ነናቱ ስርዓት ኣለዎ ስለዚ ዝረኸብኩሞ ዘበለ ፀውዕዎ ዝረኸብኩሞ ዘበለ ፀውዕዎ ክብል ከሎ ግን ክርስቶስ ዝለበሱ ጥራሕ እዩ እቲ ንጉስ ዝቕበሎም ዓርኪ ናይቲ መርዓዊ ዝኾኑ ንመርዓዊ ዘፍቀርዎን ዝፈትውዎን እቶም ባሮት እቲኦም ናብ መንገዲ ወፂኦም ዝረኸብዎ ዘበለ ንሕሱማትን ንሕያዋትን ኣከብዎም እቲ ዳስ መርዓ ብተቐማጦ መለአ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብኣይ ረኣየ እሞ ኣታዓርከይ ከመይከ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብ ዝኣተኻ በሎ ንሱ ግና ኣጽቀጠ ሽዑ እቲ ንጉስ ንገላውኡ በሎም መላእኽቲ እዮም እዚኦም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ይኸውን ጽዋዓትሲ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግና ሒደት እዮም ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ነዚኣ እያ ትመስል ኣይሁድ መጀመርያ ተጸዊዖም መጀመርያ ተዓዲሞም ሙሴ ብሕጊ ገይሩ ዓዲሞም ነቲ ሕጊ ግን ክስዕብዎ ይከኣሉን ዓቕሞም እውን ኣይነበረን ነቢያት እውን ብጽድቅን ብሓቅነትን ብሕልና ልብን ፀውዕዎም ንነቢያት እውን ቀተልዎምን ሓረድዎምን ክሳብ ኣብ ቤት መቅደስ ዝተሓረዱን ዝተቀተሉን ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ሃዋርያት ለኣኸ እዞም ሃዋርያት ከዓ ንኩሉ ፀውዕዎ ኩሉ ከዓ ተዓደመ ይብለና ስለዚ ዕድመ ናብ ዝመርዓ ምዕዳብና መርዓ ናይ ክርስቶስ ከመይ ዓይነት ሰባት ኮይና ክንከይድ ይግበአና እቲ ናበይ ዝሪኣ ዓይንና ኣብቲ መርዓ ሕሱማትን ሕያወትን ተዓዲሞም ሓደ ግን ተረኺቡ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ጥራሕ ኢልዎ ሕጂ
كلاتنا نوعينا نري التفردني أملاخ كا قليل فردي نبرا أعداون أقارون أشيركم نام محرك أماسنا سلزي اتي بكريستوس مصوعنا كم قليل غيرنا خين وسدو كندزي كريستوس عدي منا كندزي كريستوس سقوء تقريبو دمو فسيسو كصوعنا كله كمتي እግዚአብሔር أملاخ زئزنا بنسحة بفغري بحقي بتحتنا بمسغانا انت زي قربنا اتخدان مرعى زي تخدنا إنا نكون ناي بحق زي قبئن كله يبكاني إلنا كان مسجنن كنزمرن يقبئناي ناي بحقي أي قبئنني إلناون تحت رأسنا تحت كنبلون يقبئناي مغنياتو اتهم تحت زبلو بقويتا لعل كبليوم يزبل كابتي زتنبب ملأختتات دياقونات كوا اتناي بقال اجزيتنا مريم انبيبوم قنت تسرع انبابات انتهي زبل نحنا قنا كابتوم كمزز قبرو رومي معرف كل تخنب بينيشتي امبار اتا نخالق تفرد سب نسخا زخون كاخون بت نخالق تفردون رأسخا تخونن اللوخا امو اتتفردوس تقبرو سلزلخا مخنيات يبلكان ابتقبر زي لنا خلنا سعدا خدان زي تخدنا خلنا سبات كاخن فرد انت تسانيحنا زون نبعلو عابا حتياتي كدان مرعى زي مخداني اتفردو تقبرو سلزلخا مخنيات يبلكان نحنا قنا ابتوم كمزي زقبرو قبو فرد املاخ كم زورد نفلتينا إذا قبو فرد املاخ قريبو زلو اب مرعى خدان سعدا خدان كيت خدان كاتباهيل زلو ابز مريد كوينو نبعلو اب صدق زي اللي خلو سبات كفردن نسبات كحمن زوعل زنبره سب كدان ملعى اي تخدنن مالتيو اتي اب لعل توم كمزي زامسله زغبرو كفرد املاخ اتملق دو يمسلكا ويكا هبت حياونتون تعقستون عقلون دو تنعق اللخا حياونت املاخ نا كمرحكا كم زخلو ايتفلطن ايخا املاخ حياواي مخانسي ناب نسحا قصنا كنكيد እግዚአብሔር أملاخ بنسحا كنملسيو زعقسنا زلو اتتعقست أملاخ سلازي كمزي كدان زي تخد كدان مرعى زي تخدنا سبعي كويننا خينس انح سناي انا قبرنا مخنياتو سناي زقبر زبلو كله قنا قرمان كبرن سلامن كوهابويو قدم نا ايهوداوي كوموخا نغريخاوي كمي اب املاخ ادلو يلن نقولهم تصويع تباهيل اب غودنا زرخب كايو اتم بزي حق موسى حتيات زغبرو زبلو بزي حق موسى كطفو يوم اتم بزي حق موسى حتيات زغبرو زبلو بزي حق موسى كطفو يوم اتم حق موسى زنبروم ايهوداوينم ات حق موسى خسيسوم افردات يوم الله اتم حق زي نبروم كاب غودنا زتصوعو خا بحق كريستوس بتي حقنا يلبونا بزي حق موسى مالت بحق لبونا ويكا بحق كريستوس كفرديوم اب قدم كريستوس اب تمرعى كلاتنا تعديمنا اينا
ክንዕደም ከለና ግን ክርስቶስ ክንለብስ ኢና ተዓዲማ ነዚ ዘርኤና ምንም እኳ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ምንም እኳ ልቡሳት እንተኾንና ዕሩቃት ኮይና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንዳናፈቕ ኣሎና ምንም እኳ ልቡሳት እንተኾንና ዋላ እኳ ልብሲ እንተሃለወና ኣብዚ ኣብቲ መርዓ ገንሸል ኣብቲ መርዓ ወዲ ንጉስ ዕሩቃት ኮይና ከይንርከብ ነታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ ሰማያዊት ቤትና ከመያ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ሓድሽ ሰብ መን እዩ ሓድሽ ሰብ ብክርስቶስ ዝለበስናዮ ሰብነት እዩ بكريستوس حدش تخينا حدش فترة كوينا بقدام سب نيرنا بكريستوس كم حدش فترة كوينا ينامو نزي بكريستوس زلبسكمو حدش فترة يبلنا اتي اب افيسون معرف 24 ون اتي بناي حقن صدقن قدسنان بملك املاخ التفتره حدش سب لبسوه بكريستوس اتطمقكم زبلكم نكريستوس لبسكموه قبلنا غلاطيا معرف 3 فقد 26 اتوم بكريستوس زتطمقكم زبلكم نسي لبسكم نكريستوس لبسكم مويكم حجي لبس زي ترخبو ابت مرعى صنيحو أقاطعم بسرعة تصنيح يكون بلبس راح أملاخ جاج جيرو بلبس راح تفريدو كاين بالأزي كريستوس بمثلا جيريز نقر زلو لبس مالت كريستوس أوش أنا زي صنحة سجاي زبلعة دميستي أنا مسؤول نبري نسخ مسايك نبري تقدمي تعدما أبيتك كريستيان نهلت نعدم لنا نزعد مزيئة بخبرن بأمنت أملاخ بالنسحان نابزا سقان دمنون بزين السحاق المسؤولنا لك خم تخدان كدان مرعى زي تخدنا زي تقبو أيقرب زبل اتخاهن حتى زي يقولوا أيقرب أيكونن زبل انتهي دا زي تنسحة أيقرب نأملاخ يقرب للي زي بلا ناب معدي أيقرب مغنياتو تاناي موداتا مرعون كما ياخد كون كي تقبو بزي نسحن بزي صدقن بزي كريستوسن بزبل كله عركي كبلو يخمتني يهودا ختحزو كله عركي لو قويتا نزي كوفي للسأنا حقي تقبون عركي من دا أتوكابزي سلزي إتا مئتويت نابيت أملاخ مئتويت بتعم قلاليا نحد السب بديل كيتنيركا جوزو أخت أتو تدليخا قليلي يقريتا كم زيلا بديلا نيرا انتلكا يحقوس بكا الساتر حنا بيت تتوكا مس حاو خاريخا مس حافتخا مسب خاريخا مسدخا
ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ናብታ ቤት እቲኣ ተመሊስካ ክትመጽእ ኮይንካ ግን ኣጥፊእኻ ተነርካ የቕሬታ ንኣምላኽ ከዓ ከይተነሳሕና ናብ መኣዲ ኣይትቕረቡ ከድነ ዝተረኽበ ከዓ ልክዕ ከምኡ ሂወት ዝነበሮ እዩ ስለዚ መርዓ ኩላትና ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ቅዱስ ደም በቲ ቅዱስ ቅብኢ ሜሮን እውን ተሓሪና ኢና ተዓዲምናን ተሓሪናን ኢና ብክርስቶስ ነቲ ዘለኣለማዊ መደብ ኣምላኽ ዘበልና ንኽንሳሕ ዳ እሞ እንተኮይኑ የፍርሐና ንኣምላኽ የቕረበለለይ ክንብልሲ እንታይ ዘፍርሕ ኣለዎ ደቅና ኩሎም ሓሊፎምና እዮም ንኽንስሑ ኣይሓፍሩን እዮም ቀደም ሓሊፎምና እዮም ኣምላኽ ከዓ በቲ መንገዲ መሪሕዎም ይንስሑ ናብ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ኩሎም ይመፁ ዘይጋገዩ ኮይኖም ኣይኮኑን ካባና እዮም ተወሊዶም ከማና እዮም ሕጂ እቲ ኣብ መርዓ ከይተዓደመ ዝኣተወ ጻዕዳ ክዳን ከይተኸደነ ዝኣተወ ከይተነሳሕና ከዓ ክንኣቱ ይንኽእል እታ መእተዊት ከዓ ኣምላኽ ቀላል ስለ ዝገበራ ናብቲ መርዓ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝፀናሐኩም ዋላ ጎረቤትኩም ንዓ ቅዱስ ቁርባን ቅረብ ተነሳሕ ተጠመቕ ኢልኩም ከተእትውዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ንኩሉ ፀውዒ ተባሂሉ ኣብ ኣምላኽ ግሪኻዊ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንከይድ ኣምላኽ ትብዓት ክህበና ነዚ ዘተባብዑ ኣገልገልቲ ክህበና ኩልና ክንጸሊ ቤተክርስትያንና በዚ ናይ ሎም መዓንቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝተነበበ ምስላ ንጉስን ወዱ ዘመርዑ ንጉስ ካልኣይ ግዜ ኣብ ገዛና ከይድና ከነንብቦ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩልና ሓደ ከይረፈና ኣብ ቤተክርስትያን ዝኣትወ ዘበለ ኣብ መኣዲ ዝተቐረበ ዘበለ ከይበልዐ ከይወፅእ እግዚኣብሔር ክድግፈና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ከምቲ ክንዛረበሉ ዝቐነና ሎሚ ዓበ መዓልቲ ግራጁዌሽን ናይ ደቅና እሞ እቲኦም ደቅና ተሰሪዖም ክመፅኦም ካብ ላዕሊ ተቐበልዎም ይኹን ብእልልታ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና
እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘራየና እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ታኤና መነቅበሎ ምስጋና በዕፅፍን ብድርብ ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ታኤና መነቅበሎ በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ታኢና መነቅበሎ በዕፅፍን ብድርብ ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ታኢና መነቅበሎ በዕፅፍን ብድርብ ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ዝገበረልና ኩሉ ታኢና መነቅበሎ በዕፅፍን ብድርብ ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዝግ እልልታ መሊኻዮ አፍና ብሳቅ እልልታ መሊኻዮ አታልዑል ክነገሪና ተለውካ ኩሉ ስርዓት አሜን አፍና ብሳቅ መላስና ብእልልታ መሊኻዮ አፍና ብሳቅ መልዓስና ብእልልታ መሊኻዮ አታልዑል ክነገሪና ተለውካ ኩሉ ስርዓት አሜን አፍና ብሳቅ መልዓስና ብእልልታ መሊኻዮ አፍና ብሳቅ መልዓስና ብእልልታ መሊኻዮ አታልዑል ክነገሪና ተለውካ ኩሉ ስርዓት
አሜን አፍና ብስሐቅ መልሐስና የእልልታ መሊኻይ ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብፅሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብፅሐና ናብዚ ናብዚ ወርሒ ናብዚ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር فنا ايد حشاب اليمين فنا ايد حشاب اتوم بسرعه مرة okay so 1 minute Hey. እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ነዚ ዘብፅሐና ነዝር ዘርአየና ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ እሞ ልሳናትና ንእግዚአብሔር ዕልል ክንብል ኢና መወዳእታ እቲ መዝሙርና እሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎም መዓልቲ እዞም ትርእይዎም ዘለኹ ኣቦና ወዶም ደቅና ሁሎም ኣብዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል መዓልቲ መመረቕታ ይገብሩ ኣለዉ በቦታትና ከዓ ምስጋና ቡራኬ ክረኽቡ እዮም እሞ መጀመርያ እንታይ ሞ ክብል እየ ነቦይ መርጌታ ባዕሉ ታሪክ ኣለዎ ኩልካትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣቦና መርጌታ ኣብዚ መፂኦም ኮፍ ኣይበሉን ንዓና ኣገልግሎት ክህቡ ንደቆም ንካልኦት ዓለም ለኸ ካብኻ ወዶም ባሪኹና ምፂልና ወድና ሄኖስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እሞ ኣቦን ወድን ሎሚ ክምረቆን ከለዉ ክሳብ ክንደይ ተሓጎስና እስኪ ዕለል ንበል ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እሞ እዚ ከዓ ብሓይሊ ኣምላኽ ከምኡ ከዓ ኣቦታትና ፃዕሪ ኣቦታትና ለይትን ቀትርን ሰሪሖም ናብ ዝብፂሖምና ኣቦና መርጌታ ምፅኢልና ወዶም ኣምፅኢልና ሕጂ ከዓ ኩሎም ደቅና ዲያቆናትን ካህናትን ክኾኑ እዮም እሞ እግዚኣብሔር ኣቦና ዝተመስገነ ይኹን ማርከስ ካብዚ ቀፂለ እንታይ ሞ ክብል ኣቦና መርጌታ ኩሉ እዮም ዓፃፂዶሞ ወላ ሓንቲ ተረቦምን መፂኦም ይኸው ኣሶሲየት ዲግሪኦም ረኺቦም ኣለዉ ነቦና መርጌታ ኣቦታት እታ ናይ ክብሪ ህያብና ሃውልና ቀደም ዕዳን ወይ ቡራኬውን ክትህቡ እንተደሊኹም ከዓ እዚኣላ ካብኦም ክንጅምር እሺ ኣብዛ ምዝራብ ከዓ ኩልኹም ብእንግሊዝኛ ቁርብትለይ ክብል ይቕረታ ኩልኹም 30 ሰከንድ እያ thank you congratulations to all graduates to the parents to the proud parents they have done an amazing job accelerating being successful wherever you go we wish you the best so today
as your name is called, each one of you, you only have 30 seconds. Sorry, we need to keep it time-wise. We need to keep it 30 seconds. Please keep in mind. Thank you. Congratulations. Boy Margeta Dahan. እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ቅድሚኹም ብሂወት ክነብር ዝሓለወኒ ዝዓቀበኒ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ ናይቲ ሪሞት ኣሎ ድዩ ኩልኹም ብጉልበት ብሞያ ብምኽሪ ብንዋት ደው ክብል ናብ ዝበፅሐዮ ዘለኹ ንክበፅሕን ዝገበርኩም ከዓ ብሕቡእ ብጉሁድ ሰራሕኹም እንኳ ሓጎሰኩም እብል እንተረፈ ሂወተይ ኣብዚ ቅዱስ መቅደስ ብሓቂ بتحتنا خجل قلب طلب تذكرون محسن قني لي Well, كندو بوها أسر بوها أزخيت زلو ودنا هينوس نسوها أزبلو يهلو يمو اسكي نسمعيو. Henos is the son of Abai Margeta, as you all of you know. So it's a wonderful day today. It's a special day, it makes it father and son to graduate. Thank you. And Henos will say some few words. بمجمرتا مدهاني عالم كبرن مسغانان يخنو كمتي أمزمور داويت معراف 35 قطري 18 أبعوي محبر يمسغنكا أبتي ماخل بزحات أحزاب ودسكا كم زبلو أبزي مزخبور سرابيت أبزي خبور بوتا مزوم كبرات أحواتي كبرات عديتاتي كبرات أبوتاتي مساهم كوينة نزعبي بعال كتنبل سلازبك عني نمدهاني عالم كمسغنو يدلي كابو قتيلة نتوم توما بوتات كندي بوتاتي تناديتات كندي ماما توم أحوات دياقونات كلات دحواتي تنبروهات أحوات مزمرانكا كند حواتي كونكن بزي عرفتي بزعباي تحاتا نعيت كناها ناها نقعب تحاكن يغني اللي كبلي دالي كابزي نزترفي هيوتيكا إزغلو بعغمي زبتح خوي كونن مو كمتي زجمرني مفتمتو أخريخا خلاتكم بتسألو تاي تفليني يبل يغني اللي يغني لنا نكو حقوسكم كو حقوسنا نقول لهنا حسب على البلو لي امباركس كاب زقصيلنا حدا بحدا ناي بيت مرسنبت مناسيات علو حدا بحدا كلالي وميم انا ابوي مرجيتان هينوس ودنا يم هي ومن زلو ግን كلالي وميم حدا بحدا اوكي نمنكب Okay. Next up, we're gonna have our high school graduates, and we're gonna leave you with a little verse for your next future. So it's gonna be Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. This new journey after high school is gonna be different, and you might have days that you might not know where you're even going. So lean on Him, and He will give you all the wisdom and all the direction you need in life. So we want to leave you with this verse moving on. And we're going to start introducing our graduates. We have first Abigail Yihdego. She graduated from Reservoir High School, and she's planning to attend Howard Community College studying nursing on a pre-PA track. But I don't think she's here today, but we can give her a little applause. And then we have our second graduate, Bethlehem Mahari. She graduated from Osborne Park High School, and she's planning to attend University of Virginia studying biomedical engineering on a pre-med track.
Good morning. Thank you for being here today. I would like to thank God and my mom and my dad, my sisters for pushing me hard in school. And yeah, I don't know what to say. Without them, I wouldn't be here today. I wish my dad was here, but he's unfortunately not because, I mean, he passed away. But um, all I could say is that I'm just gonna keep pushing forward in honor of him, in honor of God. But yeah, thank you. And we have our next graduate, Baruch Sahle. He graduated from Hayfield Secondary School and is planning to attend Northern Virginia Community College studying finance. First, I'd like to thank God. Everything I do is through Him. Um, Thankfully, He's enabled me to have a great family at this church and away from this church. My brothers, my mom, my dad, my aunties, my uncles, everyone. It's hard to name them all because they're everywhere. They're everywhere here, you know. Without them, I'm not here today, and I'm truly grateful for everything that this church has given me. Thank you. Next up, we have Caleb Solomon. He graduated from High Point High School and is planning on going on vocational education. But I don't think, yeah, he's not here today with us. So we'll continue on the next. Oh, yeah, go ahead. Hi everyone, my name is Yafet. I'm gonna be representing Kylie because I'm his older brother. First, I would like to thank God for blessing him, helping up through his journey. I know he's not here today, so I'll be speaking for him. Kylie, he's a very special person, especially to me, also to my brother over there. So he's really been helpful. He's been good to us. He's been good to our family. And we're so glad to have him. Thank you. And our next graduate is Eli Tahle. He graduated from Merit School and planning on attending Georgetown University, studying philosophy on a pre-med track. Hello, everyone. Thank you for being here. I have nothing to say, but thank you. Thank you to my mom, my dad, my Adde, Asmaret, who's not here today, my Mabrahets over there, and of course to God. Thank you for support. And our next graduate is Delina Meles. She graduated from Bishop O'Connell High School and is planning on attending Penn State University studying business. I just wanted to say thank you for everyone for being here. I would like to thank God for gracing me with everyone in my life who has pushed me to be the person that I am today. I would like to thank my mom and my dad for always being there by my side, and my brothers, and I'd like to thank them too. I just thank all of my classmates for pushing me to be the person that I am here today. Thank you. And next we have Hebron Johannes. She graduated from Westville High School and is planning on attending James Madison University studying elementary education. Good morning, everyone. First and foremost, I'd love to thank God and this church and the community I have here to support me. I'd also like to thank my family for being there for me and pushing me along the way and making sure I'm standing here today. Thank you. Next up, we have Henok Thomas, graduated from Ardwell High School and is planning attending UMBC studying biomedical engineering.
First, I want to thank God for giving me the strength and guidance to reach this milestone. Thank you to my parents, family, and everyone who has supported and prayed for me along the way, and I'm grateful for all your encouragement. Thank you. Next up, we have Hermela Petros Haptom. She graduated from Montgomery Blair High School and is planning attending New York University studying biology. Yeah, I don't think she's here today. No, she's there. Sorry, I don't think it's so. Sorry. Go on. ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይሁን። First, I want to start with thanking God for everything He's done for me, as well as my parents and siblings, my family. I would also like to thank the church fathers and my Madhanayam family for everything they've done for me. Thank you. And next up, we have Isaac Tolde, graduated from Arlington Tech, is planning attending VCU studying mechanical engineering. First and foremost, I'd like to thank God for guiding me through my high school journey. Second, I'd like to thank my parents and my siblings for pushing me to become better. And lastly, I'd like to thank this church community who's become my second family for also pushing me through everything. And next, we have Leila Mikhail, graduated from Hayfield Secondary School and is planning attending Howard University studying political science with a sociology minor. With studying political science and sociology with a minor in Japanese. Good morning, everyone. I want to thank God for giving me all these blessings. I want to thank my mom and my dad for motivating me and allowing to work hard to go to Howard University on a scholarship. And I want to thank the entire church, all the fathers, the Sunday school community, all the children that I teach on Sundays, and everyone, all my friends. Thank you so much. And next up, we have Milkas Abebe, also graduated from Hayfield Secondary School and is planning attending VCU studying health science on a pre-dental track. In the nutshell, I want to thank God first and foremost for bringing me to this journey and my family, mom, dad, Mama Fana, my grandma, my brother, my cousins. I love you all so much. And thank you for guiding me through this chapter of my life. Thank you. And next up, we have Nahir Gabru, graduated from Paint Branch High School and is planning attending UMBC studying information systems. Hi, everyone. First and foremost, I'd like to thank God because without Him, I would not be here today. Second, I'd like to thank my mom, dad, both my brothers for supporting me and believing me into doing great things. Third, I'd like to thank the church fathers and my Manhani family. Without y'all, I wouldn't be here who man I am today. So thank you. Next up, we have Nahom Obazgi, graduated from Columbia Heights Education Campus and is planning attending University of Pennsylvania studying finance. Okay, I don't think he's here today, but we'll move on to the next graduate. Yeah. And then we have Naomi Tolade, graduated from Wheaton High School and is planning attending Northwestern University studying aerospace engineering with a minor in applied math. Hi, everyone. First, I want to thank God for carrying me every step of the way. And then, of course, to my parents, thank you. Watching you work long hours, then come home exhausted and still stay up to help my brother and I with homework growing up. And my little sister now taught me what hard work and sacrifice truly looks like. Everything I've achieved is because of the example you set. And to my siblings and the rest of my family, thank you for your endless love and support. You guys are my motivation. Sorry, I'm a little bit sick. We have a little second verse we want to give to the second half of our high school graduates, and this is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Just know God is always on your side and He's always going to guide you to the best thing that's for you. So I hope you all lean on Him and help Him guide through you. Sorry. Okay. We have our next graduate. Sorry. Nathan Tahaye graduated from Hayfield Secondary School and is planning attending North Virginia Community College. He's not okay. Okay, he's not here today. So we'll continue to our next graduate. Noel Yosef Asmelash graduated from Freedom High School and is planning attending Virginia Tech studying finance. Hi, my name is Noel, and first I would like to thank God for everything He's done in my life and helping me become the man I am today. Then I'd like to thank my parents for pushing me to strive for the best every single day. And then I'd like to thank my brothers for always making me laugh. We have our next graduate, Peniel Jonas, graduated from CMIT North Academy and is planning attending UMD College Park studying public health on a pre-dental track. Hello, thank you everyone for being here today. I want to give thanks to God for all that He's done for me. His guidance and strength has brought me through this journey, and thank you to my family for being there every step of the way. Next up, we have Ribka Gazai, graduated from Alton High School and is planning attending Howard Community College, then transferring to UMD College Park studying public health science. First of all, I want to give glory to God. If it wasn't for His strength, for His love, for His mercy, I wouldn't be able to see this day. Second, I want to thank my parents. አበቃ እሺ ተስፋ ማማ ገነት. If it wasn't for your countless sacrifices, I wouldn't be here today. You guys are my motivation. Every stressful time, every challenge, I always think of you guys, and I continue to work hard for you. Next, I want to thank my siblings, Leah, Sami, Ida. Through every laugh, through every argument, through every difficult moment, you guys teach me what true strength, what true love looks like, and I love you guys so much. And then lastly, I want to thank my church family, my church fathers, Abikashi Wadlinsai, Abikashi Johannes, Abu Murgeta. You guys are like my second fathers. I love you guys so much. Without your unwavering support, like I wouldn't be who I am today. And then lastly, to the youth, you guys are all like, you guys are my siblings. Like, you guys are my second siblings. When I get sick of my actual siblings, I go to you guys. I love you guys so much, truly. Like, wait, I'm not done. Hold on. But I love you guys. Sorry, almost done. I love you guys so much. You guys teach me something every day. Every lesson you guys have taught me have shaped me to the person I am today. I love you guys truly. That's it. And next up, we have Robel Berhane, graduated from Cardozo High School and is planning attending University of District of Columbia studying computer science. Hello everyone. Thanks for being here, and thanks to God, and thanks for everyone. I have nothing to say, but thanks. Next up, we have Romeo Araya, graduated from Yorktown High School, planning on attending North Virginia Community College studying automotive mechanics. መጀመርታ ንኣምላኽ ይቕኒለይ ካብኡ ከዓ ስድራይ መምሃርን እዚ ቤተክርስትያን ይቕኒለይ ናይ ብሓቂ ይቕኒለይ Next up, we have Sami Tolde, graduated from Springbrook High School and is planning attending Montgomery College studying engineering. Yeah, I don't think he's here today also. And our next one is Sina Stefanos, graduated from Hayfield High School, planning
attending Old Dominion University studying criminal justice with a minor in business. First, I want to say thank you to God because without Him, I don't know where I would be. And then, second, I want to thank my mom. Sorry. Without her, I don't know where I would do. All the long hours, everything. She's been there for me. And my grandma babysitting me when I needed her. Any help I needed, she would help me and head on. Even though she would be annoying sometimes, I still love you. And all the help you would have given me. Thank you. Next up, we have Sina Gabramedhin, graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending, Sunit. My gosh. Sunit Gabramedhin graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending Montgomery College, studying biology. Okay, and then our next graduate is Yanet Awet, graduated from Jackson Reed High School, planning attending UMD College Park, studying aerospace engineering. Hi, my name is Yene. I just want to start off by thanking God for allowing me to reach this moment. Through His guidance, I am where I am today, graduating through His grace. I want to thank all the church fathers for guiding us and teaching us through my years. Thank you so much. And everyone in this community, thank you so much for supporting me and holding each other up and holding me up. I also want to thank my family. To my mom, thank you so much. You've always been there for me. You've supported me. To my dad, you've given me everything. Thank you so much. To my sister, you're always there for me. I can talk to you about anything. Thank you to my aunties, my cousins, my addes and aboys who are in there. Thank you so much. I love you guys. And next up, we have Yene Ayele, graduated from Montgomery Blair High School, planning attending Montgomery College and then transferring to University of Maryland College Park, studying information systems. First and foremost, I would love to thank God for showing me mercy at times when I didn't deserve it. Without Him, I wouldn't be here, and I love to give thanks to Him for that. Second, I would like to thank my brother, Malaka, my mom, my 3 aunts that are here. I love you guys so much. Next, I would like all the youth, especially the deacons. You guys show me what it means to be real leaders. And lastly, I would like to thank the church fathers, Abu Kash Wadansai, Abu Kash Tesfom, Diakom Hari, Abu Murgeta, and I would like to give a special shout out to Keshi Yohannes for showing me what it means to be a real Christian and helping me through times where I really didn't deserve. So I really thank you, Abu Kashi. And next up, we have Jonathan Gabresgi, graduated from Centerville High School, planning on attending North Virginia Community College. Hi, everyone. I'd like to thank the Lord for helping me get into this opportunity, and I would like to thank my family. Sadly, my brother couldn't come, but my sister and my mom helped me when I was struggling in school. And I'd like to thank the church fathers and Buna and everyone else. Thank you. And last but not least, from our high school graduate, we have UL Emmanuel, graduated from Albert Stein High School and is planning attending University of Maryland College Park. Hi, everyone. Thank you for being here. I just wanted to thank my family for supporting me. My grandma, grandpa are here. Thank you guys for supporting me. Thank you. Now we'll be introducing our college and higher graduates. Graduates, may the verse of Psalms 20, verse 4, inspire you. Our heart's desires and make all your plans succeed. In this new chapter, may God continue to guide your dreams and may your purpose and efforts be blessed and your future be filled with hope. Congratulations, graduates. So we'll be starting off with Ariana Tagay, who's graduating from University of Maryland College Park with a bachelor's in public policy.
planning on completing a dual bachelor's and a master's program in public policy. Alrighty, so we'll to Caleb Nebu, who graduated from University of Maryland, College Park, with a bachelor's in information science, who's planning on pursuing a career in data analytics. Good morning, everyone. I want to thank God for bringing me here to this hour to celebrate everybody graduating today. So thank God for that. Thank God for every endeavor and every trial and tribulation that I've gone through my life, because there is not one breath in my life that I've taken that hasn't been gifted to me by God. So I want to thank Him for that. For the support that I've been given, my parents, even my brothers, my younger brothers, Mati and Eli. I really appreciate everything that they've done when I up. Either when it comes to school, my parents have helped me study, but they've helped me, support me in my education. So I really appreciate them. My grandparents have always been there. When my parents would make me angry or discipline me, they'd always be there to cheer me up. So I appreciate them for that. And even my church family as well. Like, I appreciate you guys. I know I met you guys just recently, but it's been like I've known you forever. So I really love you guys. I love everybody here, and thank God for this. So appreciate everybody. Our next graduate is Gade Gazai, who's graduating from Pennsylvania State University, who's planning on attending University of Florida and pursuing a PhD in rehabilitation science. Thank you, everybody, for coming here. I'd like to thank my parents. Sorry. I'd like to thank my parents for everything they've done in supporting me. I'd also like to thank my siblings. I know as the oldest, I'm supposed to be the role model and lead them, but there have been countless times where I've gone to them for advice and maybe annoyed them a ridiculous amount of times, but I love them. And I'd love to thank the church and the community for supporting me and everyone I know. Our next graduate is Hiran Welda Abzgi, graduating from Boston University with a bachelor's in neuroscience. She's planning on entering the workforce and studying for their MCAT. Thank you so much. I just want to say thank you, God. Thank you for giving me loving and supporting parents. Thank you for giving me a beautiful community at Boston. And I just want to thank my siblings, my biggest motivations. And I just want to say thank you to my family, to my friends, and everyone who has been here since day one. All right, our next graduate is Mariam Yemene Mahari, who graduated from Marymount University with a bachelor's in business. Okay, looks like they're not here, so we'll continue on. Our next graduate is Nathan Rissom, graduating from the University of Virginia with a bachelor's in cognitive science, who's planning on attending graduate school at Georgetown University studying data science. First things first, I want to thank God for this blessed day. Thank you, God, and I want to thank my dad, my brothers, Aaron and Adam, and my family. Thank you so much for everything you guys done for me. I appreciate you guys. Uh, I want to thank my mom. She's not here with me, and I think about her every day. And yeah, and I just want to, yeah, God bless. Thank you. Ready. So we're moving on to our next graduate, Samuel Gazai, who's graduating from Howard University with a bachelor's in computer science, who's planning on attending Johns Hopkins University, pursuing master's in artificial intelligence. ንመጀመርያ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን ነው
نمول هيوتي هاليو كم جزب سحني كل مسكنا نعيقنا كم ودما سدراي مداني ألم كلكم أبو تاتي أبو مرقتها أبو كشي ولد تنسى أبو كشي تصفم كشي وهنس كلكم كم مسكنا دالي كم أول نسدراي أبوين أدين كشي تصفم ما مجنت أدي تبلت نيحواتي اللي يا ربكا أيرا كلكم كم مسكنا دالي عبد ما تقوى أزو نكل هيوتي بسألتكم ذكرني. Our next graduate is Simona Goitom, who graduated from George Washington University with a bachelor's in business, who's planning on doing a strategic operations intern for ARO, future in nonprofit management, and growing in a floral business. Floral. Hi everyone, my name is Simona Goitom, but most of you guys know me as Susu. I would like to start off by thanking God, of course, for getting me to this journey. And I want a special thank you to my fathers in the church as well. Sorry, I'm not an emotional person, but it's a little hot. But I really want to thank my parents, especially my mom, of course, because I feel like she really pushes me to be a better person. And even throughout my college journey, she was very hands-on and supportive. She even dropped me off to my first day of school, even though I was living on campus. So that was very nice. And I also want to say thank you to my dad, who's no, sorry. Sorry, I'm usually a rock, so I'm sorry. But my dad is no longer here with us. My dad's name is Goitom Zersky, and I feel like he was a very important member of this church as well. But as I'm standing here, I hear that some of you guys also have like lost a parent, so I feel for you. But I also want to say like one thing about my dad growing up, he was very important on education, but I had a dad who, did my homework with me, like held me. He would like read a book for me if I couldn't understand it, everything. So it was very like it helped me get here because I want to say to parents too, like being hands-on is important. Like it does make a difference. I'm sorry if I'm going over the 30 seconds, but it does make a difference. You guys are seeing as parents, you're doing a good job. And even if your parents are not here, the most important takeaway that I learned was to be a good person. Even if they're not here, I'm still making my dad proud. I know you guys are making your parents proud. And it's just that's the end of the day, you know? At the, so sorry. At the end of the day, go to school, don't go to school, get a good degree. I support it all, but it's just who you are at the end of the day, who you sit with yourself, when you sit with your community. I try to be a good person. I try to be nice. I try to like be for my younger people. I try. So that's all I can say is just try to be a good person and it's all okay. It's in God's hands. Amen. Thank you. Our next graduate is Sunnight Iman, who graduated from New Hampshire University with a bachelor's in business science. Moving on to our next graduate, which is Sem Gebru, who graduated from the University of Maryland, Baltimore County with a bachelor's in information systems, who's planning on and is as well as working at Morgan Stanley as operation analysis. Kibben is Ganam Lakna Yohun. First of all, I want to thank God. Without His mercy, His blessing, His grace, I'm not here today. Second, I want to thank my family, my mom, my dad, my brothers Yafet, Naher. Without your unwavering support, your unconditional love, I wouldn't be here today, especially my mom, my dad. The sacrifice you guys made is not going unnoticed, and I want to work hard to make you guys proud each and every day. Lastly, I'm in Hani Alam family, the youth, our church fathers, Abakashi Watanasai, Kashi Tasfam, Kashi Johannes, Abormageta, Yakumahari. The lessons you've taught us, I take it with me every single day, and I've seen major improvement. And hopefully, God willing, I can become a better Christian each and every day. Thank you so much. Our next graduate is Tuwelda Samere, who graduated from University of the District of Columbia with a bachelor's in computer engineering,
who's planning on working at the U.S. Patent and Trademark Office as an electrical engineer examiner. Hello, everyone. Thank you for being here. Thank you for God first, and thank you for Mary, Jesus, the whole entire church. Welcome me in open arms. Bible study is always wonderful. Our fathers here. My mother, my aunt, my sisters. My mother is a really beautiful woman, smart, strong, uh, and she's helped me so much. My aunt as well, and I just glad that everyone is so welcome once again. Welcome arms and open arms, open heart, and I appreciate everyone for the support as well. Thank you. And our next graduate is Yosef Tuelda, who graduated from Bucknell University with a bachelor's in management and organizations, who's planning on entering the workforce. Hello, everyone. So, for our next batch of graduates, we're going to be starting off with James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Graduates, as you step into your new season, remember this promise. And if you need wisdom, remember to ask God, and may you move forward with courage and trust that he will lead your path. Congratulations, your journey is just beginning. For our first graduate, we have Kibron Tesfatzion, graduated from University of Maryland, College Park with a master's in information management, planning on working at the US Census Bureau as a program analyst. Thank you. Yeah, first and foremost, I want to thank God for allowing us to be here today. I also want to thank my family, my parents, my dad and my mom, as well as all my siblings. Especially shout out to my little brother Kudus. And I also want to thank my church community and my family here, all the fathers, mothers, as well as servants. Yeah, and God willing, I plan to pay that forward. So thank you so much for everything, and thank you. Medhani Berihun, graduated from George Mason University with a master's in business administration. Milka Sadaka, graduated from Lincoln Memorial University with a medical doctorate and is currently in residency. Yeah. So Milka has a message, and of course, I'm very proud of Milka. She says, "Hello, everybody. I'm proud and grateful to God to say I have graduated from medical school and will soon be practicing as a family practice doctor at the Mary Washington Hospital in Fredericksburg, Virginia, not far from home. Becoming a doctor is not easy. Medical school requires dedication, discipline, and willingness to going even things that get difficult. There will be long nights, challenges, and moments where you question yourself. But if you stay focused on your goal, continue working hard, believing in God on your side, those long nights and challenges can be a stepping stone for success. To all the young people today who dream of becoming a doctor or pursuing a huge goal, believe in yourself and believe in the God is always on your side. Your background, your circumstances, or your doubts do not define your future. Your effort, determination, and commitment do. I'm an example that hard work pays off. If I can do it, you can do it too. Keep learning, keep pushing forward, and never give up on your dreams. In conclusion, I would like to thank my family for their support and above all, God for being on my side through the long and arduous journey. Thank you, Milka Sara Amaras. سلام كم تحضروا
ኩልኻትኩም ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንቕድም ከመስግን መድሃኒ ዓለም ወደይ መድሃኒ በሪሁን ከምዚ ኢሉ ተጊኡ ወዲኡ ነዛ ተሓጒሰያ ዘለኹ መዓልቲ ድብፅሓኒ ንቐድም ፈጣሪ ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ምስጋና ይብፅሓዮ ካብኡ ከዓ ኣቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ኣባ ሰመረ ኣብ ኣባ መርጌታ ሰመረ ኣብ ኩልኻትኩም ብጸሎትኩም ሓብሒብኩም ነዚ ቤተ ክርስቲያንና ንኹላትና ነዚ ዘለና ኩሉ ሓጎስ በኣኻትኩም እዩ ሳላኻትኩም እዩ ኣብዚ በፂሕና ደለና እሞ ምስጋና ንዓኻትኩም ከቕርብ ይፈቱ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ጥዕና ይሃብኩም እምበኣር ኣነ ሎም መዓልቲ ካባይ ንላዕሊ እኳ ብዙሕ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሩ ሓብሒቡ ስጋብ 9ይ ክፍሊ ዝበፅሑ በሪሁን ዓርኪ የብሉን በዓል ቤተይ ኣቦኦም ዓርኪ የብሉን ንሳቶም የምዕርኽቱ ኣምሂሩ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ዲግሪኦም እኳ ክልቲኦም ርኢዩ ተሓጒሹ እዩ እንደገና ግን ነዚ ብዝበለፀ በርቲዖም በፂሖሞ ዘለዉ ከዓ እንተድርኢ ነይሩሎም መዓልትሲ ካባይ ንላዕሊ በሪሁን ትዝነበሮ ናይ ትምህርቲ ፍቕሪ ትዝነበሮ ናይ ደቁ ባህጊ ከመይ ደስ ምበሎ ነይሩ ግን ኣምላኽ ብዘለዎ ከዓ ከም ድሕጎስን ከም ድሪኦን ከም ጸሎት ከም ዝገብረሉን ይኣምን እግዚአብሔር ኣደይ ከዓ ክጅመር ከሎ ፈተና በፂሑ ፈተና ለኒ ክብላ ከሎ ጸበል እንካ ዝወደይ ጸበል ስተ እንዳበለት ጸበል እንዳሃበት ኣጀሚራቶ ግን ኣብቲ ፍጻሚኡ ኣደይ ክትርኢ ከኣለትን ኣምላኽ ናቱ ፍቃድ ምንም ክብል ኣይክእልኒ ኣደይ ናይ ብሓቂኣ ትፈትዎም ደቀይ ዕብያቶም ትሕብሕቦም anyway አንድሬ ኢሞሽናል ኮይነ ክብቲ ክገልጾ ዘሊ ክገልጽ ኣይከኣልኩን ግን ነዚ ኩሉ ዘርኣየኒ ኣምላኽ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ካብ ኩሉ ደቀይ ሓበንን መድሃኔን ኩልኻትኩም ካልኣይቲ ኣዲኡ ከዓ ኣነ እኳ ከይኮንኩ ካባይ ንላዕሊ ታቲ ጠንኪሮም ንክመሃሩ ኣብዚ ዘብቅዓቶም ንሳያ ምስጋና ንዓኣ ከዓ ሃቡለይ ፍቕርን ምስጋናን ኩሉን ሂቡና ሕጅም ከመደ ኮይና ንዓይም ትሕብሕበኒ ደላ ድሕርደይ ታትሓፍተያ እሞ ምስጋና ከዓ ንዓይ ይኹን መድሃኒ ዓለም ይሓልወለይ ንዓይ ክጥዕመኒ ኣደያ ሓፍተይ ጥራይ ከይኮነሲ ኣደያ ሕጂ ስለዚ ኩልኻትኩም መድሃኒ ዓለም ከየብዝሓልኩም ይቐኒለይ ዕድመን ጥዕናን ነዚ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገር ይሓልወልና ሰላም ሃበና በብደለናዮ ፅቡቕ መዓልቲ ኣለለይ Next, we have Nazrate Barhane, who graduated from University of Maryland College Park with a Master's of Public Health and PH with a concentration in health equity, planning on seeking full-time employment in public health. ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ሕጂ ድማ ብትግርኛ ክዛረብ ዓመይ ክፍትን እየ ቅድሚ ኩሉ ነገር መጀመርታ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይኹን እዚ ኩሉ ዝበፅሕክዎ
ብዘይ ፀግዑን ምህረቱን ኣይምተበፅሕን እሞ ተመስገን ናብዚ ንምብፃሕ ኣብ ዝገበርክዎ ጉዕዞ እግዚኣብሔር ኣበርቲዑኒ መሪሑኒ ኣሳጊሩንን ኣብ ኩሉ ዝበፅሕክዎ ደረጃታት እውን ምሳይ ከም ዝነበረ ኣዘካኪሩኒ እዩ እዚ ኩሉ ዓወት ከዓ ንዑ ይግባእ ቀፂለ ድማ ንዝፈትዎም ስድራይ ኣብ ቀሺ ወልትንሳኤ መምህረትን ሰምሐወይን በልቢ ክመስግኖም ይደሊ ስለቲ ዘይውዳእ ፍቅሮም ተበጃውነቶም ጸሎቶምን ዘይቋረጽ ምትባቦምን ኣዝየ ይመስግኖም ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር መጀመርታ ክሰርዕ ምምሃርኩም ከመስግነኩም ይፈቱ ከምኡውን ንኣቦታትና ካሕናትን ናይ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም ካብ ልበይ ኣዝየ ይመስግነኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣኽዋት ኣኻት ጸሎትኩም ምኽርኩም ፍቅርኩምን ኣዝየ ይመስግን ንድሕሪት ጠሚተ ህይወተይ ክሓስባ ከለኹ ታሪኸይ ካብዛ ቤተ ክርስቲያን ፈልየ ክርያ ኣይክእልን ኣብዚዩ እምነተይ ሰሪቱን ደልዲሉን ኣብ ክርስቶስ ዝተሰረተ ህይወት ምንባር ዝተመሓርኩሉን ዝመሓረሉ ዘለኹን ከምኡውን እግዚኣብሔር ከገልግልን ኣብ መንፈሳዊ ህይወተይ ክዓብን ብዙሕ ዕድላት ዝረኽብ ኩሉን ብጣዕሚ ከዓ ይመስገን ኩሉ ግዜ ናብ ክርስቶስ ስለ ትመሪኹኒ ኣብ ህይወተይ ዘፍረኽሞ መንፈሳዊ ኣሰር ድማ ንዘላለም ክሰብዑ እየ ካብዚ ንድሓር ናብቲ እግዚኣብሔር ዝዳለወለይ መገዲ ክቀፅል ከለኹ እዚ ቃል ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 17 ሒዘ ክጓዓዝ እየ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕልና ይኹን ተግባር ኣእዳውና ኣስልጠልና እወ ንተገባር ኣእዳውና ንስኻ ኣስልጦ ይቕንየለይ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩና እግዚአብሔር ይባርክ Zion Zawaldi graduated from Capella University with a doctorate in business administration, currently working as a business improvement manager and planning on becoming a part-time professor. Good morning, everyone. First and foremost, I thank God because without his guidance and grace, this milestone would not have been possible. I also want to thank this church and the church community for always supporting me, my mother, and my family. My dad loved this church. My dad loved this church so much, and because of that, this church has always felt like my second family. Lastly, thank you to my mother for working countless nights and showing me unwavering love and support. My father, Mikhail Zawoldi, who is not here with us, but looking down proudly. And thank you to my siblings, my aunts, uncles, and cousins, and my family for their unwavering support. Congratulations to all the graduates and their families. Thank you for having us. Thank you, graduates. Congratulations, congratulations. Now, Abona. دحاني بينكم كن أنا ترى زنبع مسيل نيرمو زنبع دك ما فري الله ذي أبير تمسجن يخون حماق لي خويني ولا الناس تبها الكل قلت إفاي تنكف جن those of you who said our parents, our father, my mother, my father are not here, that's wrong. They are here. They are with us. They are with us. Here you go. This is their legacy. Goitom, Baba Mikiel,
You said this one, this is their legacy. That's where we are today, right? They are in spirit with us. In body, yes, in a different world, but in spirit, they are with us. Here we go. We see their fruit. They served the church. They visioned this church for you to inherit it, to dwell in it. Right? You are our future. That's what we are trying to do. This is your church. This is for you. All we do is for you. Through God's grace, through God's help, we want you to grow in Him. I will read one verses and make it short. Isaiah chapter 43:19. Behold, I am doing a new thing. Now it is springs forth. Do you not preserve it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Behold into Him. Do not settle for this, for less, right? Always strive. But remembering whom? They gave you all these verses. I hope you take one of them. You might go through so many challenges. You have been through so many challenges, but it's not over. Through challenges, you grow. Through challenges, you grow. After one exam, you go to the next class, right? But remember, even though into the river, valley of death, the Lord is with me. I will not be afraid. The Lord is with you. Remember Him. No one can be with you all the time. No father, no mother, no brother, no sister, no Bekashi, no one. But He, 24/7, He is with you. Holding your hands. Trust in Him. Go further. Remember your church. Come back. Sundays. Thank you, God, for blessing me, for keeping me alive, healthy until this moment. That's the only debt that we have to pay for Him. Thank you. Glorify Him. And then His blessing will be showered onto us. Do not worry. In due season, He will provide us what we need. Whether you are going to college to further pursue your career, seeking for a job, or whatever you are planning. And our parents also, they wish you, all of you, get married, right? To see our grandkids. That's the future. Obvious. Think about it too. But how are you blessing me? I stretch my hands to you. Lead me into the way you want. Because Jeremiah 29:11, what is it? I have a plan. God has a plan for all of us. Ask Him, what is your plan for me? Show me. Right? Show me. Go with it. Okay? God is with you as a father and as a mother, better than our parents. Trust in Him. May God bless you. Congratulations. ንኩልኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ብተመስገነ ይኹን እንኳ ሓጎሰና እንኳ ኣብ ዝበፅሓና ዓብይ ነገር እዩ ደቅና ከምዚ ኮይኖም ክንርኢ ወላድስ ንውልዱ ንቅድሚት ዋላ ዝገብረሎም ዘይብልና ከለናስ ፅቡቕ ናይ ደቆም እናባሃጉ እዮም ዝሓልፉ በሪሆን ዘኪራ ሓፍትና ናለቲና የስ ርእይዎ ሕጂ እውን ይርኢ ኣሎ ኣብ ክርስቶስ ንሃሉ እሞ ስድራ ቤትና ኩሉ ግዜ ኣይንመወትን ኢና ገዛውቲ ንቅይር ንግዕዝ እምበር ኣብ ክርስቶስ እንተሊና ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ብሓንሳብ ኢና ዘለና ስለዚ መዓልቲ ሓጎስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እንኳዕ ነዘርኣየና የቀኔልና ሞ ከመይ ሪኢኹሞ ናይ ሎም መዓልቲ መመረቕታ አይ ውሒዳት እንዲያ ዛዕልልን ጣቂዕትን ስለምንታይ ከምኡ ኢለ መስለኩም ብትግርኛ ክዛረብ ብእንግሊዝኛ ድሓር ከብል እሞ ኣቦይ መርጌታ ምስ ወዶም ጥራይ ከይኮነስ ደቂ ቦታትና ከዓ ገሊኦም ማስትሬቶም ገሊኦም ዲግሮም ፅዒኖም ስለ ዝኾኑ ኣበይ ቀሺ ተስፎም ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንስኤ ሎም መዓልቲ ምረቐዎም እዩ ሳተቡን ስለዚ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን የቐኒልና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እምበር እቶም graduates ዝገበርኩም ኩልኩም all the graduates will go outside will take photos ኣቦታት will give you the gift just go through the middle
aisle, please. Other than that, it's a wonderful day. Thank you. Thank you. So, okay, thank you. So ኣቦታት ኣብዚኣ ተመፂኹም እንተሃንኮለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያለኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኸ ሃበኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምሕረኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ ምታንክ ዓየልካ ጸጋኻ ኣብዛሓለይ ጐይታይ ሓድራኻ ተቖጻጽር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ብጸጋኻ ምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ዘይትድቅስ ጐይታ ሓፊና ትጉሓላ ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሓላ ወይና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሓላ ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሓላ ወይና ዞም ደቅና ዘመሓርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሓላ ዘይትድቅስ ጐይታ ትጉሓላ ወይና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ተመስገን ውሉድ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ እንሆ ውሉድሲ ህያብ እግዚአብሔር እዩ ተባሂሉ እሞ ካባኻ ኢና ተቐቢልናዮም እሞ እቶም ካባኻ ተቐበልናዮም ድማ ዋንኦም ንስኻ ኢኻ ስራሕኦም ንስኻ ኢኻ ንሕና ወለዲ ኢና ስኻ ፈጣሪ ኢኻ ንሕና ተቐበልቲ ኢና ስኻ ድማ ወሃቢ ኢኻ ንዞም ቆልዑ ነዞም ውሉድ እዚኦም ሂብካና ሕጂ ድማ ኣምላኽና ኣብ በብደረጃኦም በብዝኸድዎ ትምህርቲ ኣወዳቶም ኣዋልዶም
ዓበይቶም ንእሽቶም ኣብዚ ስለ ዘብፅሕኻልና ክብረና ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣምላኽና ኩሉ ፍልጠቶም ድማ ቅድም ንስኻ ክትከውን ሕጂ እውን ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ናይ መጀመርያ ጥበብሲ ፍርሃት እግዚኣብሔር እያ ተባሂለ እሞ ንዓኻ ኣብ ልቦም ከቐምጥኻ ኣብ ኣእምሮኦም ክቆርፁኻ ኣምላኽና ሕጂ እውን ናባኻ ንሕልፎም ኣለና ኣብ ልቦም ተሊኻ ኣብ ኣእምሮኦም ተሊኻ ስኻ ብርሃን ኢኻ ኣብ ኩሉ ይበርሃሎም ስኻ ሓጎስ ኢኻ ኣብ ኩሉ ሕጉሳት ኮኑ እስኻ ዓወት ኢኻ ኣብ ኩሉ ድማ ዕውታት ኮኑ ኣምላኽና መጀመርያ ቦታ ንዓኻ ክህቡኻ ከምቲ መጀመርያ ክብሪ ንዓኻ ኢሎም ድሓር ናብ ወለዲ ድሓር ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘመስገኑ እዛ ምስጋና እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፎም ክትከውን ድማ ሕጂ እውን ኣምላኽና ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ነቶም ተማሂሮም ስራሕ ዝደልዩ ዘለዉ ኣምላኽና ስራሕ ካባኻ እሞ እስኻ ክፈተሎም ነቶም ሕጂ ትምህርቲ 12 ወዲኦም ናብቲ ናይ 4 ዓመት ክኸዱ ዝሳገሩ ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ፅቡቕ ምስጋር ግበረሎም ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ፈጽሞም ኣምላኽና እቶም ዝቐርብኦምን ኩሉ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረሎም ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረሎም ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረሎም ብጉብዝና ብዕድመ ብንእስነት ዝመፅእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ኣምላኽና ንስኻ ኣሳገረልና ስለ ኩሉ ተመስገን እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እሞ በኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለናን ይቃልካ እሞ ዛዕለ እዚኣ ዕለት ሓጎስን ዕለት ደስታን ዕለት ፍስሓን ስገለ ዝገበርካልና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እቶም ኩሎም ወሊዶም ዘዕበዩ እዚ ስለ ዘርአኻና ንኩሉና ወለዲ ድማ ኣምላኽና ነመስግነካ እዞም ደቂና ድማ ኣምላኽና ሽማ ኣቦኦም ይሓደ እምበር ኣብዞም ቆልዑ እዚኦም ፀፀር ዘይደርበየ ምኽሪ ዘይሃበ ኣጀኹም ዘይበለ ብጸሎት ዘይደገፈ ወዲ መድሃኒ ዓለም ኣቦታት ይኹን ኣዴታት ኣሕዋት ይኹን ኣሓት የለን እሞ ንኩልና ደቂ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝሐጎስካልና እዚ ሓጎስ እዚ ድማ ናይ ውስናት ስድራ ቤት ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ስድራ መድሃኒ ዓለም እሞ ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኩሉ ግዜ ኣምላኽና ናይ ደቅና ፀፅብቑ ኣርየና ጠጥዑሙ ድማ ኣስማዓና ዝወለደ ኩሉ ይሐጉሰልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንደበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ኣፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ኣብፅሓና Okay. እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እምበኣር ኩልኹም ኣጋይሽ ወለዲ ኩልኹም ኣብቲ ደገ ሰላም ኬክ ስለ ዘሎ መፂኹም ፀበል ጣዕሙ ዶ ክንብለኩም ናይ ሽኮር ሕምስቲ ladies all graduates congratulations please don't go we're going to take a picture outside after Abota give you and then after that we have a cake for you okay we're going to have special cake for you thank you Okay. right ክልተ ነገር ሓደ ሕጂ እዚኦም ኣቦታት ሓንቲ ህያብ ኣላትና ህያብ እንዳሃቡ ናብ ድሕሪት ክሰድዎም እዮም እቲኦም ደቅና ግን ኣብ ድሕሪት ጠጠው ክብሉ እዮም ቅዳሴ እስካብ ዝውዳእ ማለት እዩ እቲኦም ደቅኹም ሽሞም ፀዊዕና ህያብ ግን ዘይሃብና እዮም ዳሕራይ መፂኹም ካባና ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪ ኣብቲ ደገ ሰላም ድሕሪ እቲ ኬክ ሓንቲ
ክፍሊ ቀሪቦም ኣለው ነቲኦም ግራጁዌት ዝገበሩ ቆልዑ ብሓንሳእ ኮይኖም ከዕልሉን ኣብኡ ከለዉ ድማ ክፋለጡን ማለት እዩ እሞ እሳ እውን ከዘኻኽረኩም ደሊ ሕጂ ብሪጋ ጌርና ካብቲኦም በቲ መወዳእታ ዘለኻ ትመፁ እሞ ካብ ኣቦታት ጊፍት እንዳተቐበልኩም ትኸዱ ኦኬ በሞይ መርጌታ ንጀምር ባይላ በ He's gonna share it. He's gonna try to share it with you. What is it? No, like trying to capture your screen again. Yes. Oh, he like. Huh? Nothing's coming. Oh, there it is. There it is. سنتين يسوس السنتين يسوس نقص لسنتين يسوس نقص لالو 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 باهيلو لالو لالو باهيلو لسنتين يسوس نقص لالو لالو باهيلو لسنتين يسوس Yeah. Oh. Yeah. Otoma marawa. Nice meet you. Nice. Oh, okay. Hey, the more. Oh, okay. Here. Nai maneshma. Nai. Oh. Huh? ሓንቲ ነገር ዝረሳዕናያ ዘላ
عامي بورح 12 مالتي تحساس زتمرعوا دقن الله حانت خابهم آريام تخليا congratulations آريام والنا وان سامويل تخلي أسمرت سنزخونت congratulations كالوت نو جن شمنا دحاني صنح سلزبلنبر PhD زرخبون الله እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ግን ሽሞም ከይቆራህ ኸይድ አይደልን Thank you Ariam Takhle she has grass congratulations Yes, Ariam. Okay. Baka, Madina. Ano, smiktiver mo. No, I give it. Haray. قريبنا إنا حراي أما معصاونا إنا كبرنا مسكانا المدهاني ألم يكون إذا مش إزجي ذهبوا أبتي كوفيلة كريم كله دكنا بزح تحبشه ستر كيران بزح دما بوش تاي دما دسمع عني نجار نيرو أنا زي نايدك أنا زرعنا يو أبزح شبوتا أبصبق بوتا أبتمرت بوتا زلو سلا زلو يوم فرق عيني ناب دكنا فرق عيني دما ناب عدنا خيدو صنيحو مالتيو مستا زوم دكنا دك أحوات ناسي زعدل زرخيبهم كم زتدخونس كندي سنا ينرو إليه يحسب نيره جن እግዚአብሔር كل وتأخليو እግዚአብሔር አይወደውኒው እሞ አፍንጫ አንተ ተወቃትሲ عين تنبع كم زبهال حقوسنا ملء زغون بمنتايو بعدنا دما بتم زعبي زلو انتقسنا إمو أملاخنا كل قير دما كم زبزن رئو زلنا نايدكنا نايتوم أبعد زلو دكنا بيتسبنا كم خنرئي تم وليدم زعبي دما كم زي ناي حقوس نبعات كنبع صنحنا ناي حزن زي كونسي ناي حقوس نبعات كنبع تم ولد دما እግዚአብሔር يغير لنا سلخلو كبر مسكاننا أملاخ يكون إنكوا حقوسنا زياتهم كلهم دك مدهاني ألميم كلهم دما ننئستي نزم قول عزيهم زي دربي يلن أبتصحفي حدش من يبقهم زلنبر كلهم ولديهم ما عزينا دما نمسكن حجونا يتفليوم بصلاتكم نتهم دي حرام زموت دما كم زخنر دما እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሆነልና زحلف سنبت أين برنان ناي أبونا بتصاب نمكاريوس ناي 9 عمت على تلدتهم ناي 7 دما ناي قلقلتهم كم من كسنا جميركا ناي 35 عمت دما ناي بيبسنهم قبصاويت بيت كريستيان بخما يقرا أخبيراتهم يكبر نبي بهاجرو نبي سي أبهاجرو نبي يتسوون يكبرني خمت بهلا رئينا يوم كما يزبل بعل نيرو نايمي 247 اليوم 4 قبصاويان كابنا كابهم كيف لينا دما 7 قبصاويان
7 ድማኒ ኤርትራውያን ኢሎም ካብ ተፈላለየ ስቴት ኣብዚ ንኸይድ ኣለና ናይ ተዛረብና ንምንታይ ኢና ኩልኩም ከይትስዕቡና እሞ ቦታ ስለ ዘይነበረ እዩ ብቁፅሪ ስለ ዝነበረ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ኮሪዕና ተሓጒስና ብዙሓት ኣቦታት ድማ እዚ ሲ ኣብ መድሃኒ ዓለም ዲሲ ኮይኑ ተዝኸውን ነበረ ዝበሉ ነይሮም ግን እቲ ክቡር ሓሳብ ቅድሜና ወሲዶሞ እቲ በረኸት ኣቐዲምና ወሲዶሞ ግን ሕጂ እውን ነቦና ዓድመ ሃቦም ድሕሪ ኣምላኽ ፈቒድዎ እውን ኣብዚ ዘይግበረሉ ካልኣይ ዋላ ሓደ የብሉን እሞ ንእግረ መገድና ናይ ኣቦና ኢልና ከነኽብር ምስከድና ድማ ኣቦና እንድሕር ዝሽየሙ ሃልየምኹም ዝቕብኡ እንድሕር ሃልየምኹም ተማሊእኹሞም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎምና ክልተ ነገር እዩ ነርና ማለት እዩ በቲ ካብ ኣቦና ተባሪኽና ፅቡቕ ነገር ርኢና 8 ደቅና ድማ ተሸይሞም ማለት እዩ ሓደ ምሉእ ዲያቆን ሓውና ሳሚ ወልደኣብ ክልተ ድማ ንፍቂ ዲያቆን ኣዳም ልኡል ኣብልየል ያዕቆብ ድማ ኣዳም እዚኦም ክልተ ደቅና ድማ ብንፍቂ ዲያቆን ዝተቐብኡ ማለት እዩ መዘምራን ተቐቢኦምሲ ኣብኡ ከለዉ ድማ ብመዘምር ስለ ድጅመር እቲ ምቕባእ እቲ ማዕርግ ብሓራኡ ከለዉ ድማ ኣንበብቲ ድማ ሸይሞሞም ማለት እዩ ይቕረታ ንፍቂ ዲያቆን እዚኦም ክልቲኦም ሓውና ሳሚ ስለ ዝተመርዓወ ሙሉእ ዲያቆን ኮይኑ ማለት እዩ ድዕሪ ሙሉእ ዲያቆን ድማ ናብ ክህነት ሕፁ እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ኣንበብቲ ኣናጉንስጢስ ድማ 5 ተሸይሞም ማለት እዩ ኢላይ ነብዩ መልአከ ኣየለ የሴፍ ተክለ ስምዖን ተወልደ ወፂ መስለኒ ኣብ ውሽጢ ተልዩ ፀውዕዎ ነይሩ ስምዖን ተወልደ ናታን ዘርኡ እዚኦም 5 ደቅና ድማ ኣንበብቲ ተሸይሞም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ውሽጢ 4-5 ዓመት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ድማ ንሕጎስ ኣለና ብዙሕ ድማ ኣብ ደቅና ለውጢ ድማ ንርኢ ዕብየት ኣለና እሞ ኩልኩም ወለዲ እንኳዕ ሓጎሰና ከም ቤተ ክርስቲያን ድማ ሃብቲ ናይ ኩልና እዮም እሞ ሕጂ እውን ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ንደቅና ኣብ ትሕቲ መድሃኒ ዓለም ድማ ዝያዳ ኩሉ ድማ ነቦና ነቦየ መርጌታ ድማ ከነመስግኖም ድማ ይግባአና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ተመሪቆም ዘይኮኑሲ ነዞም 8 እዚኦም ድማ ዘመረቁ ኣቦ እዮም ክብርን መድሃኒ ዓለም ይኹን ኣብ ምሉእ ዲቁናን ኣብ ክህነትን ከተብፅሕዎም ድማ ኣምላኽ መመልሹ ጥዕና ይሃብኩም ፀጉእ የብዝሓልኩም ምክንያቱ ንቤተ ክርስቲያንና ብሕልፊ ብዲያቆናት ደቅና ብርሃን ኮንኩምና ኣለኹም እሞ ኣዚና ንመስግነኩም እግዚኣብሔር ጥዕና ይሃብኩም ንኩልና ወለዲ ድማ እንኳዕ ሓጎሰና ነምፃዮም ደቅና ኩሉ መዓልቲ ኣለዉ ዝቦና
ናይ ወለዲ ሓገዝ ስለ ዘለኦም ዞም ደቅና ብዝበፂሖም እሞ ቤተ ክርስቲያን ገዛ ገዛ ከይዳ ኣይተምፅእን እያ እንድሕር ንቤተ ክርስቲያን ኣምፂናላ ግን ቤተ ክርስቲያን ድማ ትገብሮ ኣለዋ እሞ ደቅና ድማ ከነምፆም ጀመርቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ድማ ፈፀምቲ ክኾኑ ናይ ኩልና ምትሕባር የድሊ እሞ ናይ ብሓቂ እዚ ቅንያት እዚ ቅንያት ሓጎስ ቅንያት ፍስሓ ገርልና እዩ መድሃኒ ዓለም እሞ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ነዞም ደቅና ድማ ንኣሽቲኦም እሞ ብንእስነት ብጉብዝና ብዕድመ ዝመፅእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ድማ መድሃኒ ዓለም መላእክቱ ልኢኹ በክናፍ መላእክቱ ክጋርዶም ድማ ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ኩልና ወለድን ንኩልና ደቂ መድሃኒ ዓለምን ድማ እንኳዕ ሓጎሰና الله እግዚአብሔር ንስብ سبوحة زتسبح سبوحة زتسبح نسجنو نمسجنو نأذيابير مسجنو نمسجنو نأذيابير مسكون تمسجنو مسكون مسكون نمسكن مسكون يوز تمسكن مسكون يوز تمسكن مسكون يوز تمسكن حراي كبرن مسكانا أملاخ يكون أبيل تولد انتاي قبل نصنحو تولدسي نايبوي ترحيو شمعون تسفائي شمعون تولدي الكايو لنمو شمعون تسفائي زي ودنا حدا كابتوم أنببتي زتشمي كبرنا مسكانا نأملاخ يكون زابز لمعالتي صقا منفس قدس تقبلت عندما تباركت تقدست تقبر لنا እግዚአብሔር ዝኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጎሰላ ውሉድ ይግበረልና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ከተዕብይዋ እሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ክንሪኣ ምክንያቱ መን ይዕብይዎም እዚኣቶም መድሃኒ ዓለም ይዕብይዎም ግን ነምፃ እዮም ናብዚ እሞ ስለኩሉ ከምኡውን ንዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ጁላይ 4 በዛ ዓዲ በኣና ድማ መድሃኒ ዓለም እሞ قداسية اللونا لك أخم سنبت ساعات كلتا مهليت كنجمرينا شدشتا نقود ما قداسية خنقاتوئينا سنبت دما بسنبت اللو مالتي مو عرفتينا مسئينا على تربعة مصزلو قدام مدهاني علم ورحوي كم تخلو جزيه نقبرو أقل قلوت اللونا مودعتا ولد أبيلنا بصلوت كنذكرهم زرفدنا أبونا ندياقوان سامي حونا أبو يوم أدام نقهو نيبو ترديو مو أبو خاص نزادي كنا يدلي وانا رمي مو أبوي عريف الكا تغرمي خاختو علسي أين فقدن مسبلنايو أبويكو أبصبق وتايزلو إتموت حجي إمسيو إتناي معارك دي كنا مشامجن تحاسبو دسان حيمو أنا كخيد إلو وعي حزن قديفون أملاخ هيبو كايدو مسانا دما ملو دي كنا تقبلو مسيمو حجي ساب كدا كم سلا زي دلية بيتسابونا اللو أبتعف دقاء خمتخل قزيه نقابرو صنعات هابكم النابلنا دما نوصي حزنو عصيو سب كيدك ميلي ابزي مسي زلمو نبونا منقسة سماي
ንሕዝና ድማ ምጽንናዕ ንዓኻ ድማ ኣብ ክህነት የብጽሕኻ በዓልቲ ቤትካን ውሉድካን ድማ ኣብ ሕቑፍኻ የምጻልካ ካልእ ኣጋይሽ የመስለኒ ሎመዓልቲ ብዙሓት ደቅና ሓፂር ስረ ገይሮም ሓፂር ኢዱ ክዳን ገይሮም ድማ ናብ ቁርባን መፅዮም እወ እግዚኣብሔር ክዳን ኣይኮነን ዝደሊ ግን ክቡር ቦታ ምዃኑ ድማ መቸም ናብ ሓደ በርዝደይ መርዓ ክንወስዱ ከለዉ ዋላ ሽዑ ተኸዲኖሞ ዝምለስ ዝዓዲ ጥዑም እዩ ፀቢብዎ ዶ ገፊሕዎ ኢልካ ንፅባሕ ትመልሶ ኣፀባበቕ ኣቢልና ኢና ንወስዶም እሞ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኣክል ድማ ነዊሕ ስረ ገይሮም ነዊሕ ኢዱ ዘለዎ ቃምሻ ገይሮም ሕጂ ተዘይርኢናዮም ቶም ቆልዑ ይኮኑን እዚኣ ወለዲ ኢና ንበቀስ ንሕና ኢና ንውቀስ እሞ ዝወደይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ከለኻ ከምዚ ተኸዲንካ እዩ ዝኽየድ ኢልና ኣብ መጻኢ በጃኻትኩም ዝሳመር ካብዚ ምስ ወፁ ድሌቶም ክኽደኑ ክእሉ እዮም ግን እቲ ናይ ባስኬትቦል ናይ ኩዕሶ ኸዲናዮም ግን ኣይንምፃእ ናብዚ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ቅድሚ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ኣቦና ኣቦየ መርጌታ ናይቲ ኩሉ ናይ ቅድመ ክልተ ሰሙን ዝተገብረልና ክብርን ፍቅርኩም ዝገለጽኩሙላን ንምእመናን መድሃኒ ዓለም ምስጋና ከቕርብ እየ ስለ ዝበሉ ነቦይ መርጌታ ክሕልፈኩም እየ እሞ ናይ ብሓቂ ንሕና ድማ ከም ቤተ ክርስቲያን ንመስግን ኣኽሪዒኹም ናእኹም ምእመናን መድሃኒ ዓለም ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ድማ ይጸንዕ እሞ ብጣዕሚ ነመስግን ንሕና እውን ብስም ቤተ ክርስቲያን ጊዜ ኸይዲ ይርዳእኒ ስለዚ ሰዓት እዚ ስለዚ ኩነታት እዚ ኣምላከ ባህሪ ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 38 ቁፅሪ 17 እንታይ ይብል እነሆ ዝዓቢ ምረት ንሰላመይ ይኮነ እነሆ ዝዓቢ ምረት ንሰላመይ ይኮነ ንስኻ ንኩሉ ሓጢኣተይ ንድሕሪ ዝባንካ ደርቢኻ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ኣውፂኻ እኒኢኻ እሞ እነሆ ዝዓቢ ምረት ንሰላመይ ይኮነ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ብህይወት ክነብር ዘይግባአኒ ናብቲ ኩሉ ኣሰጋጊሩ በቲ ኩሉ ከኣልነቱ ብህይወት ኣብ ቅድሜኹም ብክብሪ ደው ክብል ንዝኸኣለኒ ልዑለ ባህሪ ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ ኣብቲ ጸልማት እዋን ክንዲ እግዚኣብሔር ወኪሎም ተስፋ ፀግዒ ተግሳጽ ሓይሊ ንዝኾኑኒ ኩሎም ቅዱሳን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም እደሊ ካብኣቶም ክልተ እቦ ክጠቕሰልኩም ቶም ሓደ እንታይ እዮም ኢሎምኒ ተስፋ ክቡን ኢለ ብዝኸድ ክሉ ካብ ሰብ ተፈልየ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተሰጒጎ ኢልካ ይትሸገር ካብ ኣምላኽ ርሒቕካ ከይትህሉ ነብስኻ መርምር ኢሎም ካልእ ኣቦ ምኸርኒ ክብሎም ምስ ከድኩ ምኽሪ ካባይ ዘይኮንካ ምኽሪ ንውሽጢኻ ሕተቶ እሞ ተጋጊኻ እንተሊኻ ተመለስ ኣብ ቅኑዕ እንተሊኻ ከዓ ንሞት ተዳሎ ኢሉ ሳላ እዚኣቶምን ሳላ ከምኣቶም ዝመሰሉን እየ ብሂወት ዘለኹ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ደጊመ ንበዓልቲ ቤተይ ወይዘሮ ሃይማኖት ቀሺ መንግስት ኳ ሓጎሰኪ ክብላ ደሊ ኣብቲ ናይ ፀበባ እዋን ንደቀይ ንበዓልቲ ቤተይ ክትብል ካብቲ ቅኑዕ መገዲ ካብቲ ኣምላኽ ዝበለካ መገዲ ከይተልግስ እንዳበለት ኣብ ኩሉ ጉዕዘይ ሓይሊ ጽንዓት ስለ ዝኾነትኒ ኣብ ቅድሚኹም ኣብ ቅድሚ መድሃኒ ዓለም ኳ ሓጎሰኪ ይብላ ኣብ ምዕባይ ደቀይ ኣቦኹም ትምህርትን ተበኺርኩም ትምህርትን ተተሪፍኩም ቤተክርስቲያን እንደዘይ መጺኹም ኣቦኹም ዝጉህ እምበር ካልእ ዘጉህ የብሉን ኢሉ ክንድቦን ክንድደን ኮይና ስለ ዘዕብየቶም ከዓ ደጊመ እንኳ ሓጎሰኪ ክብላ ደሊ ኣብዚ ንኽመሃር ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነኒ ናይ ሎሚ ቅድሚ 4 ዓመት ህፃናት ናይ ሕጂ ዲያቆናት ንዓቶም ከዓ እንኳ ሓጎሰኩም ክብሎም ደሊ
ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ነይሩ ኣቤ መርጌታ I need water ብሎኒ እንታይ water ብላኒ ከዓ ማለት እዩ ገለ ክብሎም ደሊ ንጹሃት ስለ ዝኾኑ ኣቤ መርጌታ this is wrong pronunciation don't say that ገለ እግዚአብሔር መስገን ሓይሊ ኮይንን እንድሕር ነዚኦም ከገልግል ኮይነ ብትዝውዕልዎ ክኸይድ ኣለኒ ስለዚ ብሓሳብ ብሞያ ብጉልበት ብንዋት እዚ ስልማት እዚ ዋላ ንእሽተ ይኹን እዚ ክብሪ እዚ ናይ መድሃኒ ዓለምን ህዝቢ መድሃኒ ዓለምን እሞ እንኳ ሓገሰኩም ካልእ ኩሉ ግዜ ዝኸብደኒ ተን ክላስ ናተይ ሰሉስን ሓሙስን ስለ ዝነበራ ሓጎስን ሓዘንን መናብርትና ስለ ዝኾነ ሰብ ዓሪፉ ክበሃሉ ብቐለዉ በቐሽ ወልደ ትንሳኤ በጃኻትኩም ሰሉስን ሓሙስን ኣቤ መርጌታ ያለውን እሞ ካልእ መዓልቲ ግበርዎ ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ የስማዓኒ ማለት እዩ ሓመድ ድበ እንዳሃለዎ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ኢለ ክኸይድ ኩሉ ግዜ ልበይ ኣብ ዝባነይ ተሰቒሉ ይውዕል ነይሩ እሞ እዚ ዝገበርኩም ስድራ መድሃኒ ዓለምካ እግዚአብሔር ይደብስኩም እግዚአብሔር ይድየምብረልኩም ካልእ ኣብ ሂወትና ክንርስዖ ዘይንኽእል ናይ ሎሚ ክልተ ቅነ ዝተገብረ ንማንም ኣይተገብረን ተገይሩ ናይፈልጥን ሓሲብናዮ ናይንፈልጥን ስለዚ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢልኩም ዝገበርኩሞ ብሕቡኡን ብጉህዱን ዝገበርኩሞ ካብ መድሃኒ ዓለም ዋጋኹም ተኸፈሉ ኣብ መወዳእታ ካብ ኩሉ ህዝቢ መድሃኒ ዓለም ካብ ኣቦታት ካብ ኣዴታት ካብ ኣሕዋት ካብ ውሉደይ ዝደልዩ ከዓ ምስ ኣምላኽ ዝመሓልክዎ መሓላ ኣሎ ኣብቲ ፀበባ እዋን ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ንኽብርኻ ክሕልፎ ዝበል ከሎ እሞ ኣብዛ ኣውደ ምህረት ክድይብ ከሎ ንበረኸት ዝኸውን ህያው ቃልካ ኣቐብሎ ክትብልዎ ብዙሕ ንዝሃብዎ ብዙሕ ይፃባፀብዎ እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ መድሃኒ ዓለም ኣብ ቅድሚኹም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮይነ ብትሕትና ብቕንዕና ብሓቂ ከገልግል ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ምሕፀን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምን ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም መቐኒየለይ ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ነቲ ኩሉ ዝተገብረልና ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንዕኡ ከም ውላድኩም ሪኢኹም ነዚ ስለ ዝገበርኩም ካብ ማማ ሃይማኖት ቀሺ መንግስት ንኹላትኩም ንኹሎም ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም ኣብ ክንዳይ ኮንካ የቐኒየለይ ናተይ ወኪልካ የቐኒየለይ ካብ ኣምላኽ ተረኸቦ ካብ ኣምላኽ ተቐበልዎ ኢልካ ኣብፀሓለ ኢላትንያ እሞ ካብ ኣምላኽ ተቐበልዎ ትብለኩም ኣላ ነቲ ኩሉ ዝገበርኩም ለይ ከዓ ብጉልበት ብኻልእ እኮ ዝምለስ ኣይኮነን ግን በቲ ብኣገልግሎት ብኩሉ ንመድሃኒ ዓለም ከገልግል ጸሎትኩም ክትሕግዙኒ ብጸሎትኩም ናብ እግዚአብሔር ከተማዕቁብኒ ምሕፀን ነቲ ኩሉ ትገብሩለይ መድሃኒ ዓለም ባዕሉ ይኽሓስኩም ኣብ ኩሉ መንገዲ እግዚአብሔር ከይፍለየኒ ኣብ ጸሎትኩም ሓግዙኒ የቐኒየለይ ራእይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና ከሓጎሰና ሰላም ሓቢሩ እንኳ ሓጎሰና ካብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፈትዋ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ሎሚ ድማ ሓንቲ ተወሳኺ ሓኪም ወሲኽና ኣለና እሞ እሱ ድማ ካብ ሰረቐ ንላዕሊ ንዓይ ሕጉስኒ ኣሎ እሞ እንኳ ሓጎሰና ከምቲ ልሙድ በቲ ኣታዊ ክጅምር እየ ብዝሓለፈ ሰሙን ብጥቕልሉ 8731 ኣታዊ ኮይኑሎ ካብዚ 1860 ናይ ኣባልነት 3881 ናይ ዕሽር
ናይ ፍትሓት ኢሎም 300 ህያብ 50 መብፅዓ 1,000 ከምኡውን ብካሽ ተኣከበ 1,340 ጸሎት ግበሩለ ኢሎም ድማ ዝሃቡና $300 ብተወሳኺ ሓንቲ ደ መብፅዓ ነይሩኒ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ከሎ ኢለን ካብ ኣውት ኦፍ ስቴት ዝመፀ መብፅዓ ኢለን $1,000 ሂበናና ንወደይ ድማ ብስራት ኢልኩም ጸሎት ግበሩለ ኢለን ሓንቲ ኣደ ድማ ንዝሓመሞ ጸሎት ግበርና ኢለን $100 ሂበናና ካብቲኦም ሎሚ ዘመረቑ ስድራ ድማ ሓደ 500 ሂቦምና እሞ ንኩልኩም ነመስግነኩም መድሃኒ ዓለም ይባርኩም ምስ ሓጎስ ድማ ጓህሎ እንድዩ ሓደ ስድራ ሎሚ መፂኦምና ነይሮም እትወዶም ጠፊእዎም ይደልይዎ ኣለዉ ሽሙ ዮሃንስ ገብረ ሚካኤል ይበሃል በቲ ናይ ኣዛ ዓደይ 5'3" እዩ 110 pounds እዩ ቅጥን ዝበለ ከምኡ ድማ ቁሩብ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ቆልዓ እሞ በጃኹም ሓጉስና ኢሎም ትማሊ ምሸት ኣብ ከባቢ ኔቪ ያርድ ኣብ ሳውት ኢስት ኢዜሲ ተራእዩሉ ነይሩ እንተደኣ ሪኢኹሞ ብ202-855-2596 ደው ኢልኩም ንገሩና ኢሎም ኣለዉ እሞ እንተደኣ ሪኢኹሞ ወላ ንዖም እዚ ቁፅሪ ኣይትሓዝዎ ንዓይ ተደዊልኩምለይ ኣነ ነቲኦም ስድራ ክረኽቦም ክእል እየ ቪድዮ ከም ዝረኣናዮ ናይ ሎሚ ንግሆ ቁሩብ ተረበሸ እዩ ዝመስል እሞ እንተደኣ ሪኢኹሞ በጃኹም ንትሓግዞም ኢና ነቲኦም ስድራ ምስኡ ግን ከዘኻኽረኩም ዝደሊ እዚ ወረቐት ሎሚ ትማሊ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተጠቂዑ ረኺበዮ ከኣቱ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ወዲ ክንሕግዞ ንደሊ ኢና ቁኑዕ እዩ እቲ ሓገዝ ምድላይውን ቁኑዕ እዩ ግን ሓደራ ክብለኩም ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትጥቅዑ ከለኹም ቅድሚ ምጥቃዕኹም ኣቦይ መሪጌታ ኣለዉ ኣቦይ መሪጌታ ክረኽቡና ክእሉ እዮም በጃኹም ንዓና ዛርቡና ንምንታይ ብፅቡቕ ጅምር ዶ ዳሕራይ እቲ ሕማቕ ድማ ክጥቅዕ ከሎ ንምንታይ ጠቂዕኻ ክንብሎ ይንኽእልን ኢና ነዚ ወዲ ክንሕግዞም ኢና ሎሚ ኸማን ሰባት ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ምስቲኦም ስድራ ተዘራሪቦም ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ምኽሪ ሂቦሞም ኣለዉ ሕጂ እውን ብዝኾነ ክንሕግዝ ከም ቤተ ክርስቲያን ስራሕና እዩ ግን ሓደራ ቅድሚ ምጥቃዕኹም ዝኾነ ነገር ነቲ ቦርድ ከምዝሪኦ ከምዝፈልጦ ግበሩ ፅባሕ ንጎ ካብ ጌጋ ዝኾነ ነገር ዝጥቃዕ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መኻይን ዝጥቅዑ ነይሮም ሎሚ ሓደራ ብለኩም በጃኹም ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምጥቃዕኹም ምስቲ ቦርድ ተዘራረቡ እዮም ኖ ክንብል ኣይኮንናን ግን ሕማቕ ነገር ድማ ከይወፅእ መወዳእታ ማና ቫውቸር ናይ ጁላይ ዝሓለፈ ወርሒ 30 ተወሳኺ ሂቦምና ነይሮም ናይ ጁላይ ግን 30 ስለ ዝኸውን ሓደራ እቲኦም ተወስዱ ኣዛርብዎን ኢኹም ይቐኒለይ ብሩኽ ሰሙን ክገበረልና ሪትሪት ኣቦይ ቀሺ ዘኪርኒ በዓልኻ ዘይትዛረቦ ናይ ደቅና ናይ ረትሪት ኩልና ኢና ክንከይድ ባላ በዓል ኣቦይ ቀሺ ክወስዶም እዮም ዓበይቲ እውን ተመዝገቡ ከላይ ናይ ስድራ ኣለና እሞ ካብ ጁላይ 23 ክሳብ 26 እያ ሓደራኹም ኣመዝግብዎም ደቆም ፅቡቕ ውፅኢት ዘለዋ እያ ፅቡቕ ዝመሃሩላ እያ ካብ ካልእ ቫኬሽን ንኸይድ ናብዚኣ መደብ ንግበር ሞ ኣመዝግብዎም ሓደራኹም ክብል ደልየ ነዚኣ ተላይ ዓበይቲ ተድልዩና ኢኹም በቲ እቶም ቆልዑ ተኣልዩ ትሕግዙ በቲ ድማ ንዓበይቲ ዝኾኑ መደብ እውን ከነዳሉ ሓስብ ኣለና እሞ ብሓንሳብ ዘይንቕኒ ጁላይ 23 ክሳብ 26 እግዚኣብሔር ደግፈና ምናልባት እዛ ናይ ወድና ስእሊ ኣብዛ ስእሊ ክንሪኣ ከለና ፍልይ ኢላ ከይትረኣየና ቅድሚ 2-3 ሰሙን እውን መፂኡ ቆሪቡ ነርእዩ ዝወድና ኣብቲ ስእሊ ፍልይ ዝበለ ቁሩብ ሕጂ ማለተይ ፅምዓት ነብስሎ ኣብ ናይ ክሳድ ከም ዝምጥዋይ እውን ኣሎ እሞኒ
ከይቀየረና ትስእሊ ቅድም ዝበለ ግዲ ኮይኑ ፍልይ ዝበለ እምበር መፀና ይትወድና ነይሩ ከምዚ ኢሉ ኢዱ ታእሽሙ ምናልባት ተመሳሳሊ ኣለዎ ግን እታ ስእሊ ቁሩብ ፍልይ ስለ ዝበለስ ምናልባት ተረኣናዮ ከነሰብል ኢለ እየ መቸም ካብ ሰብ እምበር ካብ እግዚኣብሔር ዝጠፍእ የለን ብጸሎት ንዘክሮ ኣብ ዘይበልዕ ውድቆ እግዚኣብሔር ኣራይ እሞ ብጸሎት ክንዓጽው መደብና ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል አድኖ አርስትክሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር የባርክን ወይስሃልን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት እንታ ጸሪኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እጅኖ አምላከን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካትኩም ለነገሥተ ህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ስዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላእክሙ ስጋሃ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይለኩም ኃጢአትኩም ዝሃለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይ መጽእ ቆብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮቶ በእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ወንግሥት ሥጋ ወበድንግልና ሥጋት እንተ ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ያስጉን ደሞ ሕድገት ሓጢአት ዝኾነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ ይኹን ጸጋ ነሳይነ ወይወተ ረከብና ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ኣባይትና ምምላስና ድማ መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና
بقدمينا مريحخا ድሕሬና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ኩሉ ሰላምን ድሓንን ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነቲ ትበና ዘለኻ ዓድመ ክንጥቀመሉ ብንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንበቃሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቲ ትበና ዓድመ ኣብ ቅድሚኻ ንመውቀሲ ንዕዳ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚኻ መጎስ ንረኽበሉ ምሕረት ንረኽበሉ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እቶም ኩሎም ደቅና ዓበይቶም ንኣሽቶም በዚ ዕለት እዚ ኣምላኽና ኣብ ምምራቕ በፂሖም ኣብዚ ድማ ንዓኻ ከመስግኑ ስለ ዝኣኻኸብካዮም ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ሕጂ ድማ ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ናብ ዝኸድዎ ምስኣቶም ኪድ ንስኻ ምርሓዮም ንስኻ ድማ ጋርዶም ኣምላኽና ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ ሰውሮም ነቶም ተማሂሮም ስራሕ ደልዩ ስራሕ ፍጠረሎም ነቶም ኣብ ትምህርቲ ዝኸዱ ድማ ኣብ ትምህርቶም ዓወትና ሰልጠነ ሃቦም ነቶም ብመንፈሳዊ ነገር ተቐቢኦም ተሸይሞም ዝመፁ ድማ ኣምላኽና ሽሞቶም ክቡር ሽሞቶም ሰማያዊ ምዃኑ ፈሊጦም ድማ ብኩሉ እናዓበዩ ኣብቲ ዝለዓለ ማዕርግ ከተብፅሓልና ድማ ናባኻ ነማዕቁቦም ኣለና ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሂብካና እሞ ናህና ንእሽተያ ናትካ ግና ሙሉእ እሞ ንኩሎም ናባኻ ነማዕቁቦም ኣለና እዛ በዘለማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ንስኻ ትኸብረላ ንሕና ንሕጎሰላ ግበረልና ጾምና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ናይ በረኸት ናይ ረድኤት መንፈስ እናዓብየሉ ጾም ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ነቶም ንፈልጦም ክጽውዖም ኢና ነቶም ዘይንፈልጦም ድማ ስኻ ትፈልጦም ኢኻ ኩሎም ብፅሓዮም ወለተ ሚካኤል እዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ርብቃ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ሩወት ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይን አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚእ ሐረያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል መረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ሐረገወይን ወለተ ማርያም ወልደ ምስያይ ለሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ናኦሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም አመተ ጽዮን ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ነዚም ካብ ስድራ ቤቱ ተሰዊሩ ዘሎ ወድና ድማ አምላኽና ሰብ ካብ ሰብ ክስወር ይኽእል እዩ ካባኻ ግና ዝስወር የለን እሞ እስኻ ዘይብሉ ቦታ የለን እሞ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓልዎ ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ሓሊኻ ኣምላኽና ናብ ሕቕፉ ገዝኡን ናብ ሕቕፉ ወለዱን ምለሰልና ኣምላኽና ኣብ ዘይበላ ዓውዲ ቐልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል ኣርአያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዝኣብ እምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣምላኽና ምጽናዕ ክባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸታ ረድኤታ ጸሎታ ኣማላድ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽውዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ዓለም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ክድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን